I zato su tu Barbara Kolar, Ivan Vukušić I goli te muškarci! Davor Šuker i Domagoj Vida. Cura mene ispušta iz vida, cura mene ispušta iz vida, igra plaster ko Domagoj Vida, igra plaster ko Domagoj Vida. Jedan, dva, Koliko euro se bliži, grupa naša, kakve su realne šanse, nećemo govoriti o realnim Puno šansama. odlikaša. Nekakav tvoj stav. Pa imamo tešku grupu, treba proći. Prva utakmica najvažnija, znamo da je prvu utakmicu najteže odigrati na Europskom prvenstvu i nadam se ta prva 3 boda i da nam Španjolci da nam pomognu da natovare Italijane i da to bude jedna naša prednost. Iako će biti teško, nadam se prolazu u drugo kolo i ići step by step i ja se nadam jednom dobrom uspjehu. A što misliš o gospodinu Markoviću? Pa to mi je trener bio, zaista ne mogu, nisam čovjek koji želi da pljuje i uvijek se suzdržavam i želim da sve bude na jednoj pristojnom nivou i ja mu želim zaista sreću i uspjeh na Europskom prvenstvu, ali ipak idemo podvući neku liniju, evo, ajmo reći u idućem statutu HNS-a da bude do koliko može biti 5. Što je od tih velikih nogometnih susreta, Davore, tebi ostalo u najvećoj uspomeni? Je li ona 98. koji se svi s čežnjom Pa sjećamo? normalno, 98. je ipak povijesna i mislim da smo tu ušli u legende i da će hrvatski sport uvijek razmišljati i gledati šta je hrvatski sport, to jest nogomet napravio na tom jednom velikom natjecanju. Vidimo da velike svjetske sile ne mogu doći do 3. mjesta, da nije to lagano. I baš zbog toga moramo, eto, to nam mora biti put vodilja i da moramo raditi i uvijek misliti na mlade. Davor je bio 2 godine, jel da? 2 godine, 34 gola, statistika uvijek govori. Voliš statistike? Volim statistika. Kad god te neko napada, napadač ili neko, onda se treba braniti statistikom. Čiro je jučer bio naš gost, lijepo je govorio o tebi, Davore. Šuker je genijalac. Ima jedna fraza koju sam naučio, kad ti netko kaže da si genij, to je komedija. A kad počneš sam misliti da si genij, to je tragedija. Pa ako konstatiramo da je on prvi golgeter svijeta, da je on prvi golgeter cijele planete, onda ga ne možeš drugačije smatrati nego genijalcem. Možda je jedino nesreća u tome što i on sam o sebi to misli, što nije dobro. Stvarno misliš o sebi da si genijalac? Pa to neka drugi govore, mislim da, pazite, uvijek sam se borio za jednu istinu i ne iskorištavati da bi mogao popljuvati drugoga. Ipak je Čiro bio naš selektor, ipak je bio 3. na svijetu i mogao bih neke stvari reći, ali ne želim, mislim da je ipak on legenda i na tom će ostati i zaista mu želim veliku sreću, puno zdravlja i da bude trener u Ligi petice. Oj Šukeru, slavonska si lola, najbliži si do suprotnog gola. Htio sam za ovo, koji je najslađi gol koji si zabio? Gajba koji si ono baš zavario da te najviše Pa ispunila? sve, ja sam ti ono, znaš, što više, što bolje i nisam za ono joj da li evropski gol, eto, jedan od mojih ljepših golova koje ja mislim da je ono rolanje protiv Kepkea u Manchesteru, eto, to je onako. Da, ali Šmajhel je bilo bez veze. Pa